Moise Sanja Buraya, umukinnyi mushya Rayon Sports yizeyeho byinshi. Abakunzi ba Rayon Sports bakomeje kwakira amakuru mashya ajyanye n'ikipe yabo, cyane cyane mu gihe iyi kipe iri kubaka ikipe izahagararira ubururu n'umweru mu marushanwa atandukanye. Uyu munsi turavuga ku mukinnyi mushya watangajwe mu muryango mushya wa Rayon Sports. Uyu ni Umunyarepubulika ya Demokarasi ya Kongo, Moise Sanja Buraya, umukinnyi ukina nka rutahizamu. Ni umukinnyi usanzwe ufite ubunararibonye mu mupira w'amaguru w'u Rwanda, kuko atari ubwa mbere aje gukina muri shampiyona yo mu gihugu cy'u Rwanda. None se ubundi Moise Sanja Buraya ni muntu ki? Moise Sanja Buraya ni rutahizamu ukomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru aboneka ku makuru y'abakinnyi amwandika nk'umukinnyi wavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi, mu gihe andi makuru amugaragaza nk'umukinnyi ufite imyaka 28. Ibi bivuze ko muri uyu mwaka wa 2026 ari umukinnyi uri hafi kugera hafi imyaka 29. Iki bisobanuye kuri Rayon Sports itazanye umwana ukiri mu ntangiriro z'umupira w'amaguru, ahubwo izanye umukinnyi ufite uburambe ndetse umaze no gukina ku rwego rw'abakuru. Kandi ikindi gishobora gushimisha abafana ba Rayon Sports ni uko Buraya asanzwe akina shampiyona y'u Rwanda. Yakiniye izihe kipe se mbere yo kuza muri Rayon Sports? Mbere yo kujya muri Rayon Sports, Moise Sanja Buraya yari umukinnyi wa Kiyovu Sports. Amakuru ya transfer agaragaza ko yageze muri Kiyovu Sports mu ntangiriro za Nyakanga 2025 avuye muri Gorilla Football Club. Ibi byatumye bumwe mu bakinnyi ba Kiyovu yishingikirizagaho mu busatirizi. Muri 2025-2026 yagaragaye mu mikino myinshi ya Kiyovu, ndetse hari imikino aho yagiye abasha kubona uburyo bukomeye bwo gutsinda. Urugero ni umukino wahuje Kiyovu Sports yakinnye n'ikipe ya Rayon Sports ku munsi wa mbere wa shampiyona. Moise Sanja Buraya yabonye uburyo bwiza imbere y'izamu, aho yari asigaye n'umunyezamu ariko atinda gutera ishoti, Rayon Sports burikira ararokoka. Ibi byerekana ko Rayon Sports itamubonye umunsi umwe gusa, yamaze kumubona mu mikino ya shampiyona ndetse izi n'ubushobozi bwe. Mbere ya Kiyovu Sports yakinaga. Amakuru ya transfer agaragaza ko mbere yuko ajya muri Kiyovu Sports, Moise Sanja Buraya yari afite aho ahuriye n'ikipe ya Dynamic Kindu yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kandi hari andi makuru amugaragaza nk'umwe mu bakinnyi ba Gorilla Football Club, aho yagiye agaragara mu mikino y'iyi kipe ndetse akanatsinda ibitego. Urugero rufatika ni umukino wa gicuti Gorilla yakinnye n'ikipe ya Vipers yo mu gihugu cya Uganda muri Kanama 2025. Aha Gorilla yatsinze Vipers ibitego 3-1, ariko Moise Sanja Buraya niwe watsinze igitego cya Gorilla ku munota wa 84. Ibi bitanga ishusho y'uko uyu mukinnyi yari asanzwe azi gutsinda ndetse no gushaka ibitego imbere y'izamu. Yatsinze ibitego bingana itese mu Rwanda. Iyo urebye ku mibare ya shampiyona y'u Rwanda 2025-2026, Moise Sanja Buraya agaragara ku rutonde rw'atsinze ibitego, afite ibitego 4 muri shampiyona y'u Rwanda. Iyi mibare ikwiye kurebwa mu buryo bwagutse, kuko Buraya atari we mukinnyi watsinze ibitego byinshi muri shampiyona, ariko afite umwihariko wo kuba rutahizamu ukunda gushaka uburyo bwo kurasa no kubona mu izamu. Muri Gicurasi 2026 yatsinze igitego cya Kiyovu Sports umukino wanganyijemo na AS Muhanga 1-1. Yinjiye mu kibuga asimbuye, hanyuma ku munota wa 63 ahabwa umupira na Uwimana Yakubu, arekura ishoti rikomeye aragenda ikubita igiti kizamurangira mu rushundura. Iki ni kimwe mu bimenyetso byerekana ko afite ubushobozi bwo kurekura amashoti akomeye ndetse no kubasha gukoresha neza amahirwe abonye. Ni umukinnyi umeze gute se ubundi? Iyo urebye uko yakinnye mu mikino ya Kiyovu, Buraya ni umukinnyi ukunda gukina imbere, agakoresha umubiri, agashaka umwanya wo kurekura ishoti. Kandi hari n'indi mikino yagaragayemo ashobora kwinjira mu rubuga rw'amahina, gucenga ba myugarira ndetse no gushaka umwanya wo kurasa mu izamu. Mu mikino ya Kiyovu yakinnye na APR FC mu gikombe cy'amahoro, Buraya ari ku ishoti rikomeye mu gice cya mbere, ariko umunyezamu wa APR FC ararifata. Mbere y'uko igice cya mbere kirangira yongeye kubona uburyo bukomeye, aho yari asigaye n'izamu ariko ishoti rye rinyura hepfo y'izamu. Ibi byerekana ibintu bibiri: afite ubushobozi bwo kwishyira ahantu heza, ariko nanone agomba gukomeza kunoza uburyo asozamo ibitero bye mu gutsinda. Rayon Sports yamuzaniye iki? Kuzana Moise Sanja Buraya bishobora kuba bifite impamvu nyinshi. Rayon Sports ikeneye kugira abakinnyi benshi bashobora kuba bayifasha mu busatirizi, cyane cyane mu gihe ikipe izaba ifite imikino myinshi yo gukina. Buraya kandi asanzwe azwi nk'abakinnyi babasha kuba bakina ndetse bashoboye no kuba bahatana muri ruhago. Imikino yo muri shampiyona yo mu Rwanda irisobanura kuko ayimenyereye. Ntabwo azaba akeneye igihe kinini cyo kumenyera igihugu cyangwa se urwego rwo kumenya shampiyona y'u Rwanda nk'umuntu yijemo bwa mbere. Ikindi ni uko kuba yarigeze gukina muri Kiyovu Sports ushobora gutuma Rayon Sports iba izi neza imbaraga ze ndetse n'aho ashobora gukina neza. Ariko se azabona umwanya wo gukina muri Rayon? Iki ni ikibazo abafana benshi bashobora kwibaza. Rayon Sports ifite abakinnyi benshi beza mu busatirizi, bityo Buraya yasinyiye ikipe ntabwo bivuze ko azahita abona umwanya wo kubanzamo akanya, ahubwo bizaterwa n'uko umutoza azabona uburyo bwo kumukoresha. Ashobora gukoreshwa nk'umukinnyi ubanza umukino, akinjira mu gice cya kabiri, cyangwa se akaba atanakoreshwa icyo gihe. Kandi kuba yarigeze gutsinda igitego nyuma yo kwinjira asimbuye kuri Muhanga bigaragaza ko ashobora kugira uruhare mu mikino atanabanje. Ikindi kintu Rayon Sports imwitezeho: abafana ba Rayon Sports ntabwo bazaba bategereje gusa ko Buraya atsinda ibitego, bazaba bamutegerejeho gufasha ikipe kugira ubusatirizi bukomeye, gufata imipira iri imbere, gutera amashoti ndetse no gukoresha neza amahirwe ikipe ibonye.
Ikindi kandi gikomeye ni uko afite uburambe bwo gukina imikino ikomeye mu Rwanda. Mu gihe Rayon Sports izaba ihanganye n'amakipe akomeye, uyu mukinnyi ashobora kuba umwe mu bakinnyi umutoza azajya yifashisha igihe akeneye kongera imbaraga mu busatirizi. Ikibazo gikomeye, azatsinda ibitego bingahe muri Rayon Sports Gikundiro? Aha niho abafana bagomba gutegereza bakareba ibizava mu kibuga. Imibare y'umwataka mu mwaka washize ishobora kumugaragaza ikamwerekana mu buryo bubi, ariko yaza akabikora. Ariko ikigaragara ni uko ari rutahizamu amaze kumenya shampiyona y'u Rwanda kandi ubushobozi bwe bwo kubona izamuka buhari. Muri 2025-2026 imibare ya Rwanda Premier League yamushyize ku bitego bine. None bazafite inshingano nshya zo gukina Rayon Sports. Kandi kuri Rayon Sports, gukina Rayon Sports bisaba kuba uri umuntu ushoboye kandi ushoboye guhangana. Moise Sanja Buraya ntabwo aje muri Rayon Sports nk'umukinnyi utazwi habe na gato mu Rwanda. Ni rutahizamu ukomoka muri Congo, ufite hafi imyaka 29. Wakiniye Dynamic Kindo, aza mu Rwanda akinira Gorilla Football Club. Nyuma ajya muri Kiyovu aho yagaragaje ubushobozi bwo kubasha gutsinda ibitego. Anatsinda ibitego bine muri shampiyona y'u Rwanda muri 2025-2026. Ubu Rayon Sports imuhaye indi ntambwe mu rugendo. Ikibazo gisigaye ni kimwe: Moise Sanja Buraya azabasha guhindura amahirwe abona ibitego byinshi muri Rayon Sports? Ese azabasha gufasha Rayon Sports mu rugamba rwo guhatana ibikombe byinshi nk'ikipe ihatanira amarushanwa meza? Ibi byose bizasubizwa n'izava mu kibuga. Kugeza ubu Kaka rero ni we signing nshyashya cyane y'umukinnyi mushya ikipe Rayon Sports ibitse. Moise Sanja Buraya, umukinnyi mushya Rayon Sports yizeyeho byinshi. Abakunzi ba Rayon Sports bakomeje kwakira amakuru mashya ajyanye n'ikipe yabo, cyane cyane mu gihe iyi kipe iri kubaka ikipe izahagararira ubururu n'umweru mu marushanwa atandukanye.